Ni Purity Richard na ningetwa Phineas imana ndatwa chawero the moikambe ya dhaichu chongwa Minister batatu barakurukirwe ni mbunge account ya Meru ntuku ya oro nende banyudetu MUUMA Irware Monica Kaidiori Kadono Dixon Munene na kinya idhana duranira Joseph bakadira nende bakiwata ila NDWAGI chia minister barabara tederete nende bakuruka kuonde no MUNINI NGABANA Joseph Todingia akadira kirwanga maira RWANGI UGIMA Kiteno kau kabana Kawira na gitete ugaruruku kuni ya NDWAGI KUUMA 10 mwaka 6 ngabana na nederete nende akiura kia minister baba datu na kuba kinyane ne murio yokurwamira ministries ingira biterera ikyo na bakurwamira monike twande muduri murioki na kujirite untubu Nyuma minister batatu kuthwa bakurukite muthenya wegoro ni county assembly ya Meru muthenya na ngavana wa Meru akimajuthie MUUMA nethirito akireta ugaruruku ke thirikari ewe araugite mwankira nandi outinja ministry kumage komicha choka 6 turari na itengo 10 kana department 10 lakini tubanganetie kaire bobweru na twani ya department iria cia 6 na kikuona nya gutengo ke karongama na kebira ge quorum ingani mono bakambiria guitango gikuma na arua aramuthenya na arua aete munini wawe mutumanto ithingia kurungamira mandu jegi ugima ba mwiri ke department ile 6 touga department ya ugima bwa mwiri no ntororare aya waziri atira kurukirwe ekarungamirwa in acting capacity ni deputy governor wa Meru Reverend Isaac Mutuma na Dixon Munene urora kurukirita minister wa mandu jegi rutingu ba mwingi na mawatho muthenya na arua ethwa kiongero ngugingi arakarungamira mandu jegi urimi riera ruji ndobire bituvyo rungirite ojo gwetwa Dixon Munene wa KIRI na arakurukirwe arungamira department ya legal affairs public service management administration na oau twamuongera department yenge iria kethirwa agitera area kiri acting capacity na yone ya agriculture, livestock development, fisheries, water, irrigation, climate change, environment na natural resources. Na Monica Kadono urura kuruta minister wa kigina etho akiongera ministry ingi araketho arungamirite mandu jegi miunda mainya na ubangania bo town ya mbesa nera kurukirwe mwaro baba Monica Kadono kwou ewete na thina akendrea nayo iria igiri na twashoka tuongera Monica Kadono department yengi kwou akethwe na department igiri department yengi iria Monica Kadono ageta niyo na mbere ni lands, physical planning, public works na urban development. Na nanditwa na idhana urura kurukuta minister kithomo etho akiongera mandu jegi ontwire mumbire na kinyame setho tie mwisho ina dhuranira idhana ire department ya education, science, culture, art, youth, sport, gender na social development. Amana bobo muthenya na arua Kawira ethro akiorota kiambia theru na amena gikunda mungania barabara guthire kwa minister muthenya na arua abandekithia kwa ikirira bawe twanekanira rietwa ria George Gikunda mungania ale chief advisor wa manto jage siasa manto ja wellness ya manto ya nyunda manto ya trade manto ya physical planning na batu tuije Dr. George Torea daktari kiambi adero as chief advisor wa manto ya economic na manto ya roje mono manto ya bia korea manto ya oremi manto ya climate change manto ya disaster management itone kanilete lieto reawe no tuituje na kithomo giki na nari kuringana na Kawira muchema ndwarete na mthenya ruju dwege MC abunge ba Meru aronya senetara mbunge wekuru baugite babationekana baketha bengwini cio mwanya na auga kagida kana bakonekana bamuchwa baketha bakika muchemanio lakini rokere ituonere baruga kuma kire ajumbe bauga bationekana ituonere baruga kuma kire MCS betu barabara atura gupambana bageta ya muchemanio bakiuga iba kwenda twaraniria
bauga bationekana bakethwa be wandine ciao ngugi mwanya mwanya na no tuomba kurigiria muntu ethwe na ngugi ciao mwanya mwanya na twetikiria event na ngugi ciao mwanya mwanya augarara betite ni nyombe kithirikari na batebeti kuria gwito Governor's official residence ija State House ira Nairobi kana ija Karen naria Daktari Ruto atwire gucemania na batu kwa Governor's official residence tenje kwamba kitheningwa inja ya thirikari murugi uria wekua ria gwa thirikari watchman ria gwa thirikari into beyond the biria gwa thirikari Nkindwa Wuru TV Mbito Muthuri Muriuki.